Dobrodošli ljudi u novu epizodu Fallout 4. Danas nažalost ne snimam facecam zato što žurim. Znači ovo će biti jedna brzinska epizoda, možda eventualno 5 minuta, ne znam ni sam. Možda vidim koliko sati. Dakle sad je 13:43. Znači ja bi za sat vremena već trebao da budem na putu do železničke stanice jer idem na rođendan. Dakle, ovo će jako morat brzinski da se odredi epizoda. Idemo ovdje na neku benzinsku pumpu nešto se tu nalazi. Ovdje se nalaze neka sranja koja ćemo definitivno da roknemo. I da, naravno promašio sam, zašto da ne promašim. Ne municije za ovo sranje. My god, what to do. Minigun. Fuck my life. Ako sam roknuo mog kjera. Brate, ovo će mene pobiti. Jedemo aid, nuke kole, zašto sam uzeo nešto, neko drugo sranje. Meat, bla bla bla, evo meso. 6 radijacija, 4 like. Keru, mrš. Ne, znači, neću ti pomoći. Ostavit ću ti tu nek umreš, ono, baš me... never mind. Inače, tamo malo da vidimo, da istražimo situaciju što ovdje ima. Ovo je najbolja puška, ima se trenutno 26. Dobar dan gospodine, ja sam Jeff, to jest my name is Jeff, and my name is Jeff also. Lucas Miller, excuse me. Got armor at good rates if you're in the market. What kind of stuff do you have? I sell armor for Old Man Stockton's outfit, based out of Bunker Hill. Been selling armor to smart wastelanders. Da, prodaje Don't stay dumb long. štit. Just looking. Just going. Ok. Obeležili smo ovdje, dakle, ovu lokaciju. Ali kako ući ovdje? To je dobro pitanje. Ne. Vrata. Normalno, kroz vrata ćemo uvijek ulaziti. Ok, ovo je neki čovjek. To je likuša. Ajde, spustit ćemo pušku da... Keru jebeno mrš napolje. Keru jebeno mrš napolje. What do you want? We don't need any more trouble around here. It's okay. I'm with the Minutemen. I'm here to help. You're with the Minutemen? I didn't really think you fellas still existed. We sent word with one of them passing traders, but Ne znam šta sam stisao, sam onom... Most people don't put much stock in the Minutemen these days after Quincy. Bad business, that. What's the trouble? Is there something you need my help with? Da, ovo je sada već 68. hiljadita pomoć. Kao što sam i rekao. Približavamo se vašem omiljenom broju. Join Minutemen. I'll do it. I don't give a fuck, nisam ni pročitao. Čekaj, kafu da srknem.
Jo, kafa je nešto najlepše na svijetu kada mi se spava do ove mere. Neću da kradem, zašto ovo jako pogrešno izgleda, ali nema veze. Doviđenja, pozdravite mamu vašu. Šta sad radim? Gdje sam, šta sam, ko sam, koliko sam. Keru mrš. Mislim da će ovo... Opa. Feral Ghoul. Ne. Sunc ti jebem. Mrš. U šišetovac. Fuck you. Fucking ghouls. Što? Da možete sad da mi vidite reakciju na gulove, kako god. Znači, prestrašni su, brate, ovo je nešto najstrašnije što možda vas napadne u igri. Jest da su laki za rokanje, ali su, brate, za tren oka bukvalno vas samo gotovo, nema vas. Da vidimo li ima nekog. Nema nikog, okej. Naravno, u ovom momentu moja reakcija je priceless. On uvijek bude. Ujebem ti život. O, se skenju. Bem ti majku. Beži. Kerom. Zašto se nama ovo dešava, Kero? Nisam očekivao da će proći kroz zid, sine moj. But wait. Tu su bila još jedna vrata. Oh god, i Fenjer u obliku trokuta. Oh my god. Fallout 4 je Illuminati. Just kidding. Sunsti kalajsan, odakle se stvarate? Fuck my life. Ništa, snimit ću ovdje. Save, new save. Hvala što ste pogledali ovaj video, šerite, lajkite, subscribeite se i vidimo se u narednoj epizodi regularnoj sa Facecamom. Bye.